Okay, he Dr. Lal Mutsuaka, Senior Vice President Mizoram Chess Association kaniya. Hey tuna hian Mizoram Sports Conclave 2024 kan hmang ka ya. Kalau beisei ai tayin hey tuna hian kan mandan hi aro puya Mizoram Sport Association zong ten pur takin kan mga coba mai nilavin India ram hun rang atangin sport thei te sport administrator te le coach thabik te le association kuai tu emaw zat an ron telba ka north east atangin minister panhilai megalai le asamatan an ron kala kan sport Mizoram sport minister ulal hinglo mar malak na hetianga sport conclave lo tling takma kan manghi kan lom khop maya Mizoram Chess Association big hian eng angin nge kan lok puyang chu tuna mai kan khathei lawa ma sen na satakin he conclave a hian hei ka thian te ho nen kan han chima atheyang tokin association kan introi oma mi panga culture tal culture an ti line panga ai tamte kan kal theya kan pur khop maya tuna hian du thu sama chuan kan president hawa culture kan nia amaro chu kan president pu lal chuan le kan gs pu lal thamuan le kan financial secretary pu zo sang luai te hi Gujarat Ahmedabad All India Chess Federation General Body Meeting in Ankal Meka Antang Meka Helaya Kainin an ai kan lo oa kan lom khop mai hetianga sport minister angai na khiale vision tha nei kan nei hi kan loma chess bi ka po chess loa po thil dang danga discipline zong hian enge motal mason na kan nei kan beisei mason na hanti khan sum le pa ni kherlawa thiam thila te coaching te player tha zon chu konga te po hian tuna hian na sazokin Mizoram sarkar hi akal don ni in kan khria akal tan mek boka kan lom khop mai khotin tlo chuaka player tha talent tha nei kan than huna po hian kan association chuan sarkar hi athei tokin kan troyom zel dona sarkar malak na hian kan lom tak zedani ti kha voin ni hian kan soi ani kalome cái này Mizoram Arm Wrestling Association kan dia hei kabulami kading lamami hi purem dal kha ka ani hi kan president nilai nia John ani hi Sir Davida ani hi kan financial secretary ania hei Sir Samsona ani hi joint secretary nilai nia John hi Sir Joseph tun GB meeting kan nei po representative tun executive member nilai nia ani poi kan dia kan soi kim ka ria cho ke hi general secretary nilai kan dia chuan nia hei tun conclave hi aro pui le me hei 2036 vision dei nia enge ke ni chuan kan ngai lu khop me hei ke tuna hen pathian jara kan association te arm wrestling big te athang me ma tuna dei jon 2036 ade jo kan ni ve dei to kan ring ani te khop jonin arm wrestling hi athang ve chu enge vision thata kan ning ka ria project thata kan ning ka ria hei hian in tuna tanga vision kan lo nei loket athi setan po nakin zela tan future thata kan ni dona hei hi ra thatak ra ro pui taka then kan ringa kan beisei bok ani kan lo me